dan selesai kemudian kita membagi kumbang dan orang lain and the must be respected and protected from upstream to downstream. Mana Toya is a culture traditional of the Bali Hindu society found in various Nabe of the Hadirin selanjutnya kita sambut bersama Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Ukuturan Dengan Raja. Dalam kajian hari ini Thank you.